Muraho neza nshuti zacu, murakaze neza kuri Munai TV, urubuga rutanga isesengura ryimbitse kuri politike. Ndi umuhungu wanyu Jean Thomas. Uyu munsi tugiye kuganira ku byiro bicicikana ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru ku byerekeye intambara ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa M23 hamwe n'u Rwanda rukomeza kugenda ruvugwa ko rushyigikira umutwe wa M23. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibyiro bivugwa kuri uyu munsi ndetse namwe byagiye bitangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye kuri iyi ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Cyangwa se niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu, ndagusaba gukora subscribe kugira ujye ukomeza kubana natwe twereka urukundo ndetse no komeza kumva amakuru y'ubusesenguzi ndetse n'andi makuru y'incamake bagiye yaranze umunsi kugerekeye intambara muri Kongo. Reka duhere kuri iyi nkuru ivuga ukwigaragaza kwa M23 mu mujyi wa Walikale. Kuri wa gatatu w'icyumweru ubwo abarwanyi ba M23 bavuga ko ishyikiwe na leta y'u Rwanda bigaragaje mu mujyi wa Walikale, umujyi ukungahaye ku mabuye y'agaciro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi ba M23 bafashe ubutegetsi bw'aho ngaho mu mujyi wa Walikale nyuma yo gutsinda ingabo za leta. Ibi byabaye mu gihe Perezida wa Kongo Félix Tshisekedi na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bari bamaze gusaba ihagarikwa ry'amasasu bidashidikanywaho nyuma y'inama yabereye muri Qatar. Ifatwa rya Walikale rikomeje guhungabanya ibikorwa by'ubucuruzi muri ako karere, harimo no guhagarika ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro harimo nka zahabu, tin ndetse n'andi mabuye agiye atandukanye acukurwa muri ako gace ka Walikale. Abahanga bakomeza kuvuga ko iyi ntambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiye igira ingaruka ku bukungu bw'iki gihugu cya Kongo ndetse no mu karere Rwanda rurimo. Nko mu gihugu cya Kongo by'umwihariko bivuga ko iyi ntambara yagiye igira ingaruka zitandukanye, aho nk'intambara ikomeje gukora mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatumye uruganda rukora inzoga za Heineken ruzwi nka Bralima rufungwa. Ibi byavuzwe n'umucuruzi witwa Amani Adolphe uherereye i Bukavu, aho yavuze ko byamugizeho ingaruka, aho akabari kiwe kari gakomeye muri umujyi wa Bukavu kabuze ibicuruzwa. Ikindi kandi kivuga muri intambara ku bijyanye n'ubukungu mu mujyi wa Bukavu ndetse n'indi mijyi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, icyambere kivugwa ibicuruzwa by'ibanze ibiciro byabyo byarazamutse cyane, abahinzi barahunze ndetse n'amabanki yarafunze, ndetse bimwe mu bikorwa byinshi byagiye bihungabana mu mijyi nka Goma, Bukavu, Uvira, aho abakora ibikorwa by'ubucuruzi bagiye bahunga bakategereza iyi amahoro azabonekera kugira bongere bagaruka mu bikorwa byabo. Tuvuye ku ingaruka z'ubukungu tujye ku inama yagiye ivugwa hagati y'abayobozi b'u Rwanda ndetse n'umuyobozi wa Kongo. Perezida wa Kongo Félix Tshisekedi na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bahuriye i Doha muri Qatar, bemeranya guhagarika imirwano ako kanya kandi nta yandi mananiza mu burasirazuba bwa Kongo. Iyi nama yabaye kuri wa kabiri, ni ubwa mbere yari ibaye mu gihe kingana n'umwaka. Iyi nama yabaye ku bw'ubuhuza bw'umwami wa Qatar Tamim bin Hamad Al Thani. Abayobozi bombi bemeye gukomeza ibiganiro bigamije amahoro arambye no gushimira uruhare rwa Qatar mu buhuza ndetse no komeza gushakira amahoro akarere ibihugu byombi biherereyemo. Hagati ariko n'ubwo iyo nama yabaye, indi nkuru ivugwa ni ukwegura k'umutwe wa M23 mu biganiro by'amahoro. Umutwe wa M23 bivuga ko ishyigikiwe na leta y'u Rwanda wikuye mu biganiro by'amahoro byari biteganyijwe kuzahuza umutwe wa M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byari biteganyijwe kuba ku wa kabiri. Ibi byabaye nyuma y'uko umuryango w'ubumwe by'Uburayi ufatiye ibihano abayobozi ba M23 ndetse n'ab'u Rwanda, bikaba byarateje ikibazo mu mishyikirano y'amahoro. Nubwo bikomejwe kuvuga kandi haravugwa n'indi nkuru yo kwishyira hamwe kw'ibihugu mu gushaka kugarura amahoro. Ibihugu mpuzamahanga ndetse n'ibihugu byo mu karere n'ibihangange ku isi bikomeje gushyira imbaraga mu guhosha izi ntambara zibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biravugwa ko guhera mu mwaka w'1998 twiza mu mwaka 2003 nubwo u Rwanda rwakomeje guhakana ko rushyigikiye abarwanyi, umuryango w'abibumbye wakomeje kurushinja ko rutanga intwaro ndetse n'abasirikare ku mutwe wa M23. Hagati ariko iyi ntambara ikomeje kugira ingaruka ku baturage. Biravuga ko abaturage barenga miliyoni 7 bavuye mu byabo, abandi bakaba bahangayikishijwe n'umutekano muke n'ibura ry'ibicuruzwa by'ibanze, hakiyongeraho ihagarikwa ry'ibikorwa by'ubucuruzi, guhagarika ingendo n'ubuhahirane hagati y'ibihugu no guhungabana k'ubukungu mu karere. Hagati ariko nubwo ibikorwa by'ubuhuza bikomeje ndetse n'imiryango mpuzamahanga ikaba ikomeje kugira uruhare mu kuba yagarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, intambara yo iracyakomeje, aho umutwe wa M23 twabonye ko agiye wigarura uduce dutandukanye. Urundi ruhande umuryango w'abibumbye bo bakomeje gushinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23, aho bakomeje kugenda bavuga ko u Rwanda rufite byibuze hagati y'abasirikare 4,000 kuzamura bashyigikiye umutwe wa M23 uko bigaragazwa na raporo ya Loni yagiye ishyirwa hanze. Ikindi cyagiye gitangazwa kuri uyu munsi ni raporo ya Loni ku mubare w'ingabo z'u Rwanda ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri uyu munsi Loni yatangaje ko binyuze mu maperereza yagiye akorwa ndetse no muri raporo zagiye zitangwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Loni yatangaje ko hari umubare ubarirwa mu 4,000 by'ingabo z'u Rwanda bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kurwana na Repubulika ya Kongo.
Ibi ngibi gusa aya makuru leta y'u Rwanda ntabwo yemera ndetse nta n'ikindi kinyamakuru cyagiye kiyemeza usibye ko byagiye bitangazwa gutyo. Reka ngushimire rero twabanye. Iyi ni incamake ku byiriwe bivugwa ku intambara muri Kongo, u Rwanda, M23 ndetse no mu karere muri rusange. Niba ushaka kujya ukurikira amakuru nk'aya ngaya yizewe atari w'impuha ndetse y'incamake ku byiriwe byaranze umunsi wose, ngusabe gukora subscribe kuri YouTube yacu ya Munai TV. Iyi ni YouTube channel igenda ikugezaho amakuru yizewe atari y'impuha ku byiriwe bivugwa mu Rwanda ndetse no hirya no hino, by'umwihariko mu karere u Rwanda rurereyemo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Umutwe M23 ndetse n'ibindi bitandukanye. Reka ngushimire rero twabanye kuri uyu munsi, nkwifuriza ibihe byiza, mukomeze mugire amahoro, mwirinde intambara nk'abirinda umucanga mu kirahure cy'amaso. Ndagiye ariko nzagaruka nk'umuyaga w'i Kigali.